bre ljudi, evo nas ponovo u King of Gaming Show. Dan ću pokazati kako da ubacite skin u My Blox. Ja uđem play, evo ovo, idem load, select world. Vidite, ja sam nije imam skin. Čekajte, samo da sklonim ovo. Tu sve. Sad kako da izađem? Kako da izađem sad? Bog me kako da izađem? Što je to sve ovdje? Evo. Evo tu. I kraj. Skloni se. Dobro. Vidite, ja nemam skin, ali sad ću da izađem. Idem setting skin, idem change skin, idem idem ovdje i tu izaberete na primjer new and best. Ajde ja ću best. Jo, ono ga best. Evo ajde ovo. Vije, lazni skin. Idete ili good, idete to. I onda idete. To gledajte, to je moj skin. I ljudi, to je to. Doviđenja. Ćao.